باب 5 فصل 6 درس 10 وأخيرا فمنهاج المسلم. أولا أرنون إذا كانت تيوني دبون لا كما جنونة كفيته أو معتوهة ماكو جفوجو. ثانيا دمون إذا كانت صلاة كما ريدة كونون مرضا نونار موديا راب أينده كجزاء ونرمجا ونهوي كونان تتسيمو. ثالثا تتبون إذا كانت صلاة كصغيرة كوتسكم غير مبالغة وناهي اللفاد ولا رشيدة وناء فيولو. رابعا نابون إذا كانت صلاة كعجزة كورون كل وغينة عن صيانة الطفل إلين والبيكم والمحافظة إلين وعلى بدني بند مكم وأقل حق إلى مكم وديني دين مكم. خامسا يابون إذا كانت صلاة كانكو هانو دفوتو عاد أنتك كافرة كو كافر خشية هري أن أنت جنتاك كلل على دين الطفل في دينه فيه لانغول إدو دين بايكم كون ويكادد وعقائده أجيد مكم في وتبون. سادسا جيغابون دو مدة الحدانة دومون تاكو غونغول يمتد هراي فجي زمان الحدانة زمان تاكو غونغول إلى أن يبلغ الغلام هافادة بايكم كون يمتد هنا فونتي هنا يهي زمان الحدانة زمان تاكو غونغول إلى أن يبلغ الغلام هافادة بايكم كون هلفه وتتزوج ما دون جنب الجارية جيو ويدخل بها نات دعمك سود زوجها مود مكو. وإلى سونات أنه كون في حال انفصال الزوجة الحال سيرتغل مودي عن زوجها بيمو عن زوجها غاي مود مكو واستقلال الأم إبورغل نيني جون وإلى ما فهنامو بهدانة الولد إتقغل بيدون تكون الله مدة الحدانة دمون تقغل بالنسبة كدنب إلى الجارية ها فade ko doni e kordo on sab'a sanawatin dubi jeddi fakat pet summa ila jarat fade jiwo sab'a sanawatin dubi jeddi fakat summa tantakilu lekti egga iwa hadanatu ha takugol mongol ila alwalidi ha egga makko ittuma tawno huwa awla biha ko buri hande makko bada sabiati bawti min dubi jeddi min sa'ilil hadinati e denda nangal takkobe mo ben kama anna alghulama wonon pay ko ngorun kon kad idha balagha sikun timini asabi dubi jeddi khuyira kun subina bayna ummihi wa walidi akunde yuma makko e ben makko fayuhuma kala mabbe iftara mo subi intakalat hara eggi hadanatu takkugol mongol ida yeyi faade wonno wa illam yahtar ahadahuma so suba goto e mabbe watashaha haray ko urba wade fi dhalika e mudum watashaha ko doni nderera ko wadi fi dhalika e mudum aqraba ino haray ko urba wade hakkunde mabbe kala mo urba on nangi on ɗon ne'a saabi an jeɗɗa gon ɗo nafaqatul waladi dépense ɓiɗɗo on wajiratul hadinati e joddi takkowo mo alal abino fawi baba almahduni la wona ɗo takkanede on nafaqatul waladi hedepa dépense gol ɓiɗɗo makko on wajiratul hadinati e joddi takkuɗo mo on bi hasbi haali embere alhaali makko on لأن الهادنة سبنون تقوى كالمرضئة نوعا موينينغول والمرضئة لها موينين ومو أجر الرداء كاريكون جد موينينغول غلون كهندتا لقوله تعالى فإن أردعنا لكم سبب موينين لا ينفعتون وجورهن إلا سوناتون أن تتوى الهادنة أن تتوى الهادنة وند وقل نافيلا ودكدو أو تقودو أو بانتو دبايكون كن لشديمتي أسبو كروكا نغولما hara o landaki joddi hunde o wada fo mudum kado fi Allah hara fala shay'a fi dhalika hunde ala emosiona baraji wa taqaddar lima eba nafaqatul waladi dépense baba jon wajiratul hadinati en joddi takko be hasbi sabu yeru yasari al mahduni lahu newende wona do takkane don wisadi e sattende makko ne embere niveau dum non on darete لقوله تعالى لينفق فيه ودفن ذو ساعة من ساعته ومن قدر كلا فإن على أيديهم رزقه فلينفق على أنه قد يدفن مما أتى الله يرقى الله كرمكم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى سورة الطلاق آية. ثامنا جيتابون تراد بروتي في النقل المحدون ونادى تكيدون بين أبيه حق بمقوم يممكم إذا بلغ الطفل سبعين كنت من 7 دوب جدي
wa khuyira kun subine bayno mi wa yakun makko be makko fa neftara so subikal umma nenejo kana wana inda jungo non billahi jemma o inda bi wonda e be makko binani nyalama en kana salat kaliftara subikal abu baba kana o lato yo inda ho jungo be makko furay billahi wan nari jemma nyalama etman taw jodu ho de gol makko gol binari nyalama inda bihi e jungo be makko fadlahu ko ɗon ɓurata mo reenude o waali wona ko ɓuri jaalade ko ɓeytuma tawno yaqumu o daranoto bi tarbiyatini ugol mo taalimi e jannugol mo wala taqum biha ko tawata wawata daranade ɗum alummu nene o haaliban ko ɓuri ɗuɗude ko kama yajibo no ɗori ida htara al abasi si o suɓi kadi baba o allah yumna nde o salatako kadi min ummihi immode yummu makko nde o yata ka yummu makko ma nde yummu makko arata ɓe yiide fi ay waqtin e kala noon waqtu mumkinin ñewiita ƴettumana tan silatu rahimi jokkugol en ɗan waajiba ton ko waɗɗi ɗum wal uqudu e findeji ɗin aadeji ɗin haramu bonnugol ɗi tusugol ɗi ko harmu ɗum tasi an jeenana ɓurno asafar ko voyasugol asafar ko voyage guddugol bittifili bobo ida arada tawi woni faalama an usafira nde o voyasata ahlul abawayni goto e jibimɓe ɓen ɗiɗo safaran voyage yaudu mo ruttoyto inchallah badaw ɓawa mum ilal balade hara ko yago ha e leydi kana waladu latake ɓiɗɗo on indal muqim imo junngo ñiiɓuɓe ga mana a huma ɓe min huma e modde maɓɓe kamɓe ɗiɗo kana laatike ila balade faade leydi kana ndin kanal waladude ɓiɗɗon laati indal muqim kanal waladu haray koye ɓiɗɗo on wonu indal muqim e junngo kala ñiiɓo on wonɗo jooɗade mino e maɓɓe yaho on yaha en kana si laatike almaridu safara faalaɗo yaadu ndun la yaudu wona on ɗo yildito yaade ilal balade ndin ɗo leydi o yehi furay yumjaru haray koye ndaare hannde kadi fi maslahate tefli maslaha pay konkon hal hiya taw si oɗo masala ma bagiya wonda e konko heddanimo ɗon man bagiya e ommo heddi fil balade e nder leydi ndi min abin immorde babaji o min manejo aw ma ko kala wondude man intakala on ko ɗum woni e egguɗo ila balade faade leydi akhara yehi e wondugo li yuqima bihi fi yo ñiiɓo indi leydi toon fa hayso taɓɓe kati nokku kala ka tabiti maslahatu tifli maslaha pay konkon kana laatike ma man yahakka ko ha wondude kadi omo mono haqqinɗinanamo e ittuman moƴƴere nde ittuman tan almaslahatu masalam hiya ɗum alhadafu ni faandunde min hadanate takkugol almaqsudu ko faanda kon li shari wonande sharia ashiran safafun ɗum attiflu bobo hoy koye almahdun attiflu bobum almahdunu e wona kon fawtede kon amanatun ko hoolare de yajibu no waɗɗi alal haadinate e dow fawtoto ɗon taalama nde annata anna tifla wonde no bobo almahdunu wona kon fawtede kon amanatun ɗum ko hoolare taljimo ha nde waɗɗimo waɗɗimo mura'atuhu aynugol nde ko anda ɗum aynugol fay ko wal muhafazatu ala e renugol kon woni sha'arat tawi woni o soyi anna no kanko ajizatun o tenata o ronki o ala gaynude ani tarbiyati e newgol alkafiyati ko hunni kon ko timmi kon wari aya e ko ɗum woni wari ayati e aynande attamati timmude wajaba ala yarayno waɗɗimo kanko sonna jontaba nde wallintadel amanata nde ɗo hoolare fi yadin e nder junngo taqwa dolnugo ala ra'iyati amon ayna ko ɗum woni koye ɗo pay koye o so yanati ha reena koye ala ibqa e dow heddingol attifli bobo hoy koye fi hadanati ha e dow fawtagol makko ko o fawta kon e maslahata tifli maslaha pay kon faqat pet yirtoɗen dow fi hadanati ha e de fawtagol ko min ajli dalika sabu ɗum mi ukkindiri seeɗan wacci hakke ngomre nde wayi wasi ara e ɓeyni fala yanbaghi hana an takuna nde laatko alajiratu joddi ndin allati ndin tata
tatalaqaha ndi oni hawrude e muɗum min almahaduni law immorde ndi oni hendade immorde wona ɗo fawtanede on nayo faamu hiyal gayatu ko ɗum woni yettode nden ko ɗum woni fandude nden man hadanat min hadanati immorde takkugol makko ngol fottu sirru sakko o deppito ala ibqa'i tifli dow heddingol paykon kon fi hadanati ha e dow takkande makko nde min ajile dalika sabu ndi joddi o min o nawa koyla ɗo wajaba waɗɗori waɗɗi ala waliyi tifli e dow waliyu paykunkun kama huwa wono woniri kadi ko kanko wajibu woni ko waɗɗi kama huwa wono ɗum woniri kadi wajibu ko waɗɗi ɗum alqodati ñawoɓɓen an yura'u awande ɓe aynata ɓe wattata yili da'iman sono kala fi babil hadanati fi dambugal takkugol ngol maslahata tifli maslaha paykunkun fakat pet waya ɗum tarbiyatu ko renugol ko ne'ugol jismi ɓandu makko o waqili haqqille makko o wa ruhi e ruhu makko o ɓe donil tifatin ko alda e yeƴƴitagol ila ayi itibarin faade kala kasakuye faade kala considirande akhara wondego ƴettumane tawno siyanatu tefli renugol paykonko hiyal gayatu ko ɗum woni yettode ko ɗum woni fandunde almaqsudatu fandande nden li shari wonande shari o minal hidanati immorde e takkugol paykonkon hay ko ɗon ko darsu meɗen on lammi on acca hakke ko yewtireji ɗin fallodiri ɗon kon seeɗa ko gonore nde woni ko poɗata ɗum ɗon haray on yaafoto yande musidɓe julɓe wallahu a'la wa a'lam.